Hai. Hah? Kau taruh dulu tangan. Tak, baru tangkap baik-baik, baru tarik. Jangan kalau langsung mau tarik gini, nggak bisa lah. Tenang, tranquilo. Rata gitu. Duduk om. Pakai lutut. Ya, duduk gitu aja. Lihat panjangkan kaki ke sini. Oke. Hap. Terus. Oh. Terus. Kamu sebelah sini kasih bola. Terus. Terus, bagus. This is TKB bro. The glove very good in Indonesia. You must be respect. Yes. Ini dia bro, Harlan. Yang terganteng. Oh iya. Good. Tenang aja. Tenang. Good. Biasanya saya keras, no problem. Lihat. Tinggal saya taruh tangan saya di belakang bola. Yo. This is training goalkeeper. This Raka from Sleman. Okay. Good pass Raka and good save Arlan. Good. Good save. Come on bro. Good. Come on Raka. Fokus ya. Bajiki saudara. Hah? Tranquilo. Kalau kau tangkap bola tuh, taruh aja lu sini, taruh. Tenang, baru jangan tarik. Kau jangan gini. Lepaskan bolanya. Oh. Ayo ke sana. Siapa ke sini dulu final? Bukan final, apa? Ayo. Free kick. Kau saudara. Kau mau ganti itu. You see guys, this is the very good, beautiful this view. Okay. Well. Hey. Bola, kasih bola sini. Bola. Woi, Dal, tahu kasihin. Leperto. Bagus. Awas. Gol. Gol! Good, yes. Win! Shoot! Keeper. Oh, bro. Shoot. Yeah. Ayo. No shooting, no nothing.